kan bu cheu ani report kan pek to khi atam lutuk lova Israel headquarter malak nale athil ti te atlang pui zor ania he report ka pek khi ngun taka milawai thak sak turin kan nge cheu ani ex Mizo National Army Association hi kum sangka zakwa somriat pasal March ni khata din ani he pol hian in kai huina dan constitution nein kum sangka zakwa som paruk atang somriat paruk chunga pathian le Mizo namtana lo ramuto te adan siam na nuaya member ni thoi ani XMNA Association hi Israel headquarter Aizolin Southern headquarter District Suble branch te akhai khom ani chung te chu Southern headquarter Lunglei District kan nei te Sai ha Longtlai Champhai Serchi Korashi Sai Tual Khosol le na thial te anni sub headquarters te Darlong Manipur branch kan nei te East Lungtar West Thailand Khang Pokpi Manipur Hensol Kolkut Phulen Ramlai Bungtang Kon Pui Silchar Road te anni kum sang ni som pakuain XMNA Association General Assembly voice om na nei ania ruai tu thanna nei ani XMNA Association hian ramle nam Mizo ta sa khua a himna na thokin athil tumpoi mo berte ania XMNA Association welfare le MNA party ta da ding tlatin atul le rem changang se ling ati tu te committee in rel filtrin ani XMNA headquarter body he te ani elected pathum general secretary pathum secretary pali joint secretary pariat executive committee member som li le pani te ania senior advisor hi paru anei bok ani kum sang hi som pakwa sam hi som hi pachu som hi pani chungin general headquarter office care committee voice som pakhat nei ania executive committee hi voice som pani nei ani bok Srileng awangin executive committee hi dan phal na nuya nei arem thin do awangin OB committee dan phal china ni thin ani kum sang ni som hia Mizo Nampuma village council le local council in thanna pathian le kan ramta na lo ramuto te mi som pasari te than thin ania XMNA zero headquarter mingin joy moina citation an mani ne hlan vek anni XMNA member le kan huai tu te thorim na le impact na wang te pathian le kan ramta na martar ngai hu tu zoram chung le pona mi te wangin kum sang hi le som pakua sang hi som hi chungin kan martar mi som hi pasari te an zal nan huna tangin martar than mual rem narun luang muala le martar chung te duanga zala phum anni kum sang hi som pakua sang hi som hi pathi chungin kan memba pudu tak te mi za pakua te chuan an khovel hun te mangzawin chatun ram min pansana hen kan memba boral ta te hi aren tlat an zelin an ruang chunga pangpar tha thin an nia an thu tin he na hria na tan
citation han thin ani general headquarter area ami te chu ralna cheng sang hi le hria rengna tan citation lan thin ani bok general headquarter pona tanga kan member damdo in pana general headquarter area chunga admit te chu kan na tan cheng sang hi pe ani thina van boi thak taka boral an lom chuan an kuang manatan ang chung te le na general headquarter in cheng sang thum apethina hen kan member boral zong te hi thing tlang hun san ni te po citation pe vek an bok thi ani de ki som pakwa tla som pani sang ni so khan XMNA bamboo plantation sub committee din ania tun thlengin thataka malak sel ania society a herremin tuna hian member zapali anu me kani de ki som pani thlangi sang ni so pakhat hian XMNA member inle ahun nei lo ngai tu sub committee din ania he sub committee hian XMNA member khopui chunga mi in huai lua ko samek tele in mun nei lo te atulang zelin an nei thina turin ma ala sel pokani XMNA general headquarter in XMNA constitution dan man lai en thatu sub committee adin chuan kan dan man lai te siam thatura rokna adei achok chua te chu kum sang hi som hi pani general assembly a pasurin apekol ani de ni som thatum sang hi som hi pani in India vice president Venkaya Naidu chu XMNA general headquarter huai tu ten an huwa India sarkarin remna thuchung alati puitin lote ti puitin turin ngenna an chen ani kan martar than mual remna room wang mual chu XMNA association general headquarter bultumin kumtin natlanga ti fai thin ani hei hi nikum masale nikum khan riwangin ti thelolia kumtin hi sa faya ti fa thin ani finance lam le akai hote XMNA general headquarter sumbu na tang puite XMNA general headquarter mingin aizol khatla in aneya in lu manatagin thatin sanga le sakui thin ani XMNA member atagin kumtin member annual membership fee cheng som hu thin ania general headquarter chunga office general nimal tin atagin monthly contribution cheng som thum zel la ania executive committee member atagin khatin cheng som hu ania general headquarter area chunga chiat ni fanatan bi pakhat zela cheng sa thum la ani bok thi ani sarkara athei angin poltan sumhu na tu ngai tu thin ania kan sumhu te atangin member harsa le tan pui ngai te athei anga tan pui an le thi bok ani kumsani le som pakua in honbu chief minister som tak pura kim hne tangin XMNA member in tu rangva mi pakhat se tan bandelli mi sob panga hena te ania hei hi detail da kan soi du ka chu kan WhatsApp group te eng ma soi le nu hi oma aizol executive committee na apa sa soya kan initiative mai ni lavin thingtlang lama kan member te la kan thu tu lo kal khom te hian ani na tak kan riat chian tlan theina tura he report thi ruaman ani member som hi panga rangwa ate hi remna wanga lo ho te ni pathum pe kan nia kan rual u remna run chuak lo te
member som pani te ne na te ani bok honbul minister chunga examine association chuan lom thu asoi tak set ani kum sang ni som ni in honbul minister zom tak puti zela lun chuang ne atangin kan member mi som ru pasari te ne na auto rickshaw permit pe ania remna wanga lo ho mi parukin andonga remna rung chuang lo kan mi ma sa te mi som pakhat in andong bok honbul minister puti zela nun chuang ne atang pakin two wheeler tax permit kan member som hi pakuat ne na te ania kan rualu remna rung chuang lo mi som hi patni te aniin remna wanga lo ho mi pasari te ne na te ani bok de nili hariat sangi som in honbul deputy chief minister zom tak puton lu chuan examine general headquarter tan computer thatak apea achunga examine general headquarter alom tak zet ani kum sang hi le som pakua sang hi som hi pani emene party sorkhara in na fa na tan contract na hi kan member som thum pasari te na pe ani towa remna wang lo ho te hi mi som pathum pe kan nia kan rualu remna ru na chuak ve lo mi som hi pali te na pe ani bok he contract wa examine member ten kan mu hi honbul deputy chief minister zom tak puton lu department and contracting le kan nabu zong hi 80% hi kan deputy chief minister ne ra kan don ania ex Mizo National Army chief of army staff brigadier general Toluya ni atlin examine min mai tu kan nei hi examine association chuan anela thinu takin lom thu kan soi tak me ani ato pera chuan kum sang ka sakwa somru paru somriat paru chunga pathia le kan ram ta na ro ram bu to te hi examine mem para in thung khomin pol member te ham chan le pol in a thil tum te ai na le te pu tinga ke pen se turin a thok ngani examine association general headquarter Mizoram chuan Assam le Mizoram in ramri buaya tumli atulang mala in akal to ani examine association le kan welfare tan mani theina song theva tran lain in kum ataganom se theinan ma ile se lang u tuna hian examine general headquarter in asum nei chu nuai som pakhat singli sanga jasari somriat panga ania tuna kan assembly meya kan man me te ensel ani nuwa kan balance ne te khiat the aniang kalole